برنامه گندمه دم باش. مجارا میا ایرو نافچه از بدرا لسر باجار سیواسه. از بدر آنگو از بدر جبیس نافچه سیواسه یکه. دناف نافچه سیواسه ده تبی آخوانیس و توزانیه خودی گلهیا هری کمه. لگور استاتیستیکن سال 2022 تبی گندن خودی نفوسه که 4808 کسیه. نافچه ده سال 1932 ده به سیواسه و هاتیه گریدان. نام از بدره کو د سال 1962 د فرمیت د کرنه آقنجیلار یعنی آقنجیان خورو به کردیه و کوکا خو جدری دگره بواته خو دری مزنه از بدره د سال 1990 ده جبلکانه هاتیه وقتین و ستاتوی نافچه گرتیه هرم کو از بدر لیه دیروکا ودگی سردما پاخری هرم بر زاینه د سال 547 ده کتیه بن ریوبریا پرسان و پشتی زاینه د سال 331 ده کتیه دست قرالیتا ماکدونی. پشتی مرنا اسکندر ماکدونی که قرالیتی بلاولا دبه و جاره قرالیتا پونتوس حاکمیتی کریه دست خواه اوله سردست بویه. بری زاینه د سال 66 ده پونتوسی تک دشن و هرم دکه و دست رومایه. پشتی دابش کرنا فرمیا امپراتوریا رومایه هرم دناف سینور بیزانسه ده جیده گره. هرچی قصد دوی پیواجوه ده ارتشین ساسانی و عربان حول بدن هرم بدست بخنجی سروریا بیزانسیان دوام دکه. د سال 1058 ده سلچوکی هرم داگر دکن و د سال 1071 ده جنگا ملازگره ده دبه جیه جریت آویتنا ترکان. د داوی 100 سال 11 ده میرکتیا دانشمندیان هرم بدست دخن. د دستپیکا 100 سال 13 ده هرم دکه و بن دستلاتاریا دولتا سلچوکیان. پشت هرم اکو به دوره ردکه و دست ایلهانی میرکتیا ارتنا و دولت قادی برهانتین د سال 1398 ده تبلی خاکا عثمانیان تکرن. د سال 1402 ده کو تیمور د مهابره انقره ده بسر دکه و پشت ده انجام دوره فترت ده کو عثمانی لیدجیان به درکتنا تبلیهوی آقوینی سروری بدست خند. پشتی تکوشینه که دو درج آنابرا عثمانی و آقوینیان ده هرم د سال 1473 ده به پیکاتنا جنگ اطلق بلیده به آوائه که تقضید که و دست عثمانیان. د سردم اولی عثمانیان ده نافچه به ناحیه یا آخ شیر آباده و تگردان. د سال 1645 ده که اولیا چلبی ده هرمه ده چاودرین خود بس دکه که اف در جنگه ها کردن زردشتی بویه. نافچه ایروین ددما عثمانیان ده وکه از بدری بالا و از بدری زر یعنی جیر و جور هاتیه وقتاندن. د سال 1860 ده بوی ناونده بلکان آنگو اندرسه لی د سال 1872 ده به درخستنا نظامنامه پارزگهی لنافچه قیمقامتی تیرا کرن. د قید دیروکین سالنامه سال 1880 ده نفوس نافچه 4481 در باسته به. هرم کو نافچه لیه خودی تایبتمندین آف هوایا بحر رشه. جبر چیاین گرسونه لباشور هرمنه تاثیر سار و گرمی لیهیه. هرم هاوین هنک زوستان سار و سرمایه. از بدر به اردنگاری خودی که و ناف سینور پارزگه ها کوچ گریه. اردنگاری نافچه ج 505 کیلومتر قاره پیکته و ج آست آوه 900 متر بلنده. نافچه ده همان دمیدد که و نافکورتا کلکیتا جورکو لناوین و روژاوای روژلات بحر رشه. نافبره از بدره او سه واسه 210 کیلومتره 33 گند لسر نافچه هنه. چمه کلکیته کو لنافچه یه سینور گرسون او سه واسه چید که. نافچه از بدره به بلکان، آخوانیز، چید، شبین قرحی سارا گرسونه و گرجان سا ارزنگانه و هم سینوره. چیای هری بلند تاپکی پنیر کو دیکه و نابرا از بدر و چیته. جیه هری نظم جی داربندا کایا لگلیه کلکیته. نافچه خودی اردنگاریه که چال و کرتیکه. دناف سینور نافچه دا گلک جین وکه بری، مرگ، گلی، مرا و شموگ هنه. دشتا هری مزن آل نافچه دشتا از بدر آل کورتا کلکیته. لچیای سور آنگو قزل داغه چاندا زوزانوانی جی تکرن. زوزانوانی یک جچاندن هری کوناره و قدیمه و کردستان همال هر درچیایی بربلاوی تکرن. جین کو زوزان تنه حسباندن بهتر جین چره لهنه. ده همان دمه ده لزوزانان جین آوی و شلکشی هنه.
Ciyên zozanî berava jî daroberan bêtir giyah û gihanekên xwezahî lê hene. Li Bakurê Kurdistanê herêmên ku wek zozan hatine binavkirin pirin. Hin ji van zozanan gelek jê binav û dengin. Weke zozanê Şêrevdînê, zozanê Zobesorê, zozanê Qulingo, zozanê Nemrûd, zozanê Sîpanê Xelatê û her wekî din. Herêma ku zozanî be tenê du demsal lê hene. Yek bihar e û yek jî zivistan e. Li Ezbiderê jî zozanên bi navê Kamos, Kililîk, Ortulu, Xişxiş, Solxûn, Bêşolûq û Gokalan hene. Peyva zozan û koçer her du jî bi zaraveya zazakî ne. Koka her du peyvan jî têkildarî xwezayê ne. Zo û ko. Çemê Kelkî tê yek ji şaxên çemê şîn e ku dirêjahiya wî 320 kilometre ye. Çem jê derkên xwe ji çiyayên çîmenê Gümüşxaneyê digire û tevî çemê şîn diherike behra reş. Dirêjahiya çemê Kelkî tê 245 kilometre ye û rûbera hewzaya wê 11455 kilometre kare ye. Bilindahiya çavkaniyê li çiyayê çîmenê 1406 metre ye. Çiyaya Sor ku çavkaniya çemê Sor jê dertê qismekî jê dikeve nav Sînorê Ezbiderê. Li ser çiyaya Sor gelek zozan hene. Berpalên çiyaya Sor dibin tesîra avhewaya behra reş de ye. Lewra jî li herêmê darên mazî û kizwanan zêde hene. Taybetmendiya çiyaya Sor ew e ku dikeve navbera sê parêzgehan. Parêzgeha behra reş, Koçgirî û Erzeromê. Qismê ku dikeve nav Sînorê Ezbiderê 10234 metre bilind e. Li serê çiya şiklên sîpanan Ango Qeşayê têne dîtin. Ev sîpanên sîrkî di serdema Qeşayê de çêbûne. Li Ezbiderê û gundên wê gelek ciyên serdanê hene. Keleh û Tirba Şêxbahadîn, Tirba Şêx Usib, şikeftên Çilxanê, Mizgefta Xetîboğlu ku di sala 1852 de ji aliyê İbrahîm Efendî ve hatiye çêkirin, hemama gundê Enîko û Kevrê Kun. Kevrê Kun li jorê navenda navçeyê ye. Ev kun bi awayekî gorî di zinarekî de hatiye kolandin. Devê kunê bi qasî 2 metreyan fire he. Bi qasî 8 metre dûrî kunê kunekê din jî heye bi jêr de hatiye kolandin. Ev kun bi demêre ku zinar mehû biye biçûk bûye. Medeniyetên ku li ser axa Kurdistanê bicih bûne her yekî şopekel duxweyiştine. Li gelek gundên navçeyê dêr û keşişxaneyên ji serdema kevin mane jî hene. Ezbider hetanî sala 1933 jî di fermiyetê de li ser navçeya şevên Qerehisara Giresunê bû. Lewra di aliyê çandî de berava jî çanda Sêwasê zêde çanda şevên Qerehisarê di nav xwe de dihewîne. Ji ber ku nêzîkî herêma behra reş e di aliyê çanda hunerî de jî çanda kemançeyê tevî def û zirneyê li herêmê heye. Navçe di aliyê Govendî de xwedî çanda horonê ye. Li herêmê lîstikên weke horona rasteqîn, horona tîk, horona sêling û pêncling, çokşikestî, siksara û laskî bêtir têne lîstin. Di aliyê çêkirina kemençeyê de ji herêmê gelek kemençevan derketine. Çêkerên weke mala Elîyan, mala Ezîzan û mala Şeyniyan ji Ezbiderê derketine. Yek ji kemançevanê ji Ezbiderê Elî Şahîn e. Belê temaşevanên hêja. Mijara me ya îro navçeya Ezbidera li ser bajarê Sêwasê bû. Em ê hewl bidin hefteya bê bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Heta wê demê hayîş xwe bin. Silav û rêz.